Ia falu kami fefu vai bade de soaya yaita Yesu Keriso. Faumasi lo walangi ama ba faabesa gehani amoni yadu. Uobai dra ama ina ba talifus nyo masir ba ke Yesu Keriso ya ahobu. Salom. Tak ada sawagele no ye bua emana de dunia ke dalo walangi ke getola suita rugi nomo bangadre adre ba bangalulu khania. Tago malilo walangi ni ange genosida te hale mogoi bazura Yohane faza efa ngavua dola 5 irugi telu ngafla wal. Yohane faza efa ngavua dola 5 irugi telu ngafla wal. Dau baso kheda imane tago malilo walangi. Imane khenia iga alawe adre uila sodania mesia adre sotekeriso na soda baya ia zango baka kheda fifu hadia ia. Imane khenia Yesu ya odo da sifahu huo khe. Babada sodra ni fahania ba aheli de dera me fahuo huo ia badra alawe ba le azui sanofu hadia ni aluime ba ma hadia huhuome khenia ba igeisa aina soa khenia iga alabe adre mo ia miyomo ba imane ba panuara mi ai mi faiginia sino mangobaka khegu fefu hadia ia ni laugu hadia tenga keriso adre da ba mo iga mogoyomo la odrasi ba baga muhede khenia ni fahania la mane age usamahal bai mane khera soge guni asilemi ila ba fauma la mane ni fahal nia khenavera hadia sozi no molohe ge khenia imane khera Yesu guda na u o azomasi za matenge ya o bana u asibai halewe adre khenia hadia lemi wa hate favawa ba famasi saai hiza wa khemi mi falga heremi ba mi faigi novi noa saya usa tadra babasita ite masai luo samasi bayo zaraga bua baba aurisile aitu ena fauma omuso de dera hesa nagu ba hesa masi bada duhu ni wa aguad bada duhu ni wa adre samesa zanagu ba samesa zamasi no ufatengi ami baba masi basile erege de demi no mohalewa ni habe baya amiza no huge halewera adra iku gida mengadra ita stawagele soaya lo walangi ma vai bua de khema ya ga banwa mu adresa mati khema no fodrogo ono masia draga bas samigu sino matalui igege no tola si obulo draga bano mu adre babangalulu tana fenau obua de dema meno marugi no mu adre batera meno mabaso da komali mu adre ba matoga badangau soaya bekhema bahono dede bekhema batua bekhema ba abele babo angiranusi ta komali adre ena tobali uga khama ia irege tobali solo esumasi lo walangi draga baba matima gasa-gasa bekolima toba gulidana adre fahuwa genoni mu adre soaya sino fahena bu abeta bade Yesu Keriso no mangada draga yadu ama ina batalifusen yo masir ba ke Yesu Keriso no tarugi bawasi 5 badre fi 2000 dola telu adre ba si tobali duho kheda bagian kape Indonesia ba bawa silima dae ya ia dae na fau abe da Yehova tola tafalua halewe sabelo ebua da duho bapawa ba si tobali duho makhe adre ya ia dae fangi ila lo walangi satule tobali famarodede babangai halewe zoaya ama ina batalifusen ni omasia ba ke Yesu Keriso tago mali lo walangi ni basogu adre da huo Yesu ke zamesa da alawe za Maria yo bakal kheda badago mali lo walangi adre na tabaso yo tagai ayati saga menola gongo dra farisai o
wa itugu atoni fahal Yesu badana Yudaya ada mauso Yesu Keriso ire Yudaya numala ia ba Galilaya bahezo itere banua Samaria bamerugi ba banua Samaria ada irugi sabua banua sotoi Sikhara bazikhara ade ama ina batalifusa bada eso gupu Yakobo ya bagubu ade bada mana unawidano niha trava Samaria ade banatabaso ba faza efa ayati imane bada baso bada gubu Yakobo bameno erege dodo Yesu vekoli bamudadau ia basinga gubu adre bamudadau ia basinga gubu adre so laluo somo roisadra alave Samaria babanau idane imane kenya Yesu be egu ubado meno erege dodo Yesu me saneretane ira balala lautara Yudaya numale ba zikhara adre tatu erege de Yesu faani ha Yesu da soba erege dod baywa badaine mudadau ia basinga gupu Yakobo mekeno basome la rugi da iwa talulalu osaai bozifele drua ia bazimana falawalu tohare sama sadra alabe Zakaria mai mana uidana bamemaya manawidana bai manekenya Yesu be egubado ama ina batalifusa nyo masia baka Yesu Keriso badai iberege beretahu o Yesu khedra alabe Samaria adre irege dra alabe Samaria adre dania ila va Yesu adre sidru Mesia wa Yesu adresi dru sangorifi adre bani basoda ma tohu gadae tohu tra alabe Samaria adre ke Yesu hadiani basoda mege yotagai ayati $5 imane kenya igalabe adre uila sodania Mesia adre sotekeriso na soda baya ia zangopaka keda fefu hadia ia imanekenya Yesu ya odo da sifahu huo ama ina batalifusa nyo masia baka Yesu Keriso si dru hobu sebua kedra alabe Samaria adreva me ia manawidana bazi talulaluo irege faluha ia ke Yesu Keriso hadia ni wa Yesu khania irege faduhu dania de alabe Samaria adre wa Yesu adre sidru Mesia natahauga tafaigi bangabua sifele efa bapa ibu imane Yesu khania dau baso khet ifuli oberki de dozi samadu idana adre ba irugi sila aitu bala emana over kidada samadu idana ni be egu khania to bali upu badadanya ni dano adre ni be egu khania sangupu sanawa fauri sila aitu pertama yo bakal Yesu adre khadalabe Samaria imane idana ni tauma adre na iba over kinasa de dunia heno ibadu tetapi sohe gunidano idano dae sagatas irugi basil aitu nanola badu ia lobo de dunia penasaran alhavia dari mani hadani dano dao be agu nami hauga mi baso dania bapai ama ina batali fusa hadia gohita de Yesu baba ngoma khadra alabe adresi dunia wa Yesu Keriso adre gupu bangorifi Yesu Keriso adre gupu walafa oberkidada secara rohani balafa olofo secara rohani
I ohe dra alabe adre enau I alui si bai hani ha Yesu adre. I ohe dra alabe adre enau I sofu hani hazi fau huo khenia adre. Ama ina batali fusa dra alabe da umase imane ke Yesu. Letih sudah baguli dana ni dano dau behegu. Badau ko makada bahwa dra alabe adre mulai isadari bahwa Yesu adre tengania si toul. Bahwa Yesu adre tengania si fageloto khonia. Kedua, natahau gata faigi bangabua si fele ene fele ziwa. Meimane khania dra alabe adre bi egui dana datua. Bai mane khania kauni wo omo bada. Bai mane dra alabe adre lefo omogu. Bai mane khania Yesus sidru ni wa eu. No dalima zanga ya uge. Ya, no dalima zanga ya uge batenga fo omo zohudu khau ya dae. Eluannya Yesus ada lila ni hada alabe sidru ni. Tetapi ila ihebisa gosiwata wa au kita alabe adre. I ila hebisa hoga ni falua dra labeda. I ila hebisa gamuata wa au kita labeda. Lung fatuna khania. Ado hega de dra labeda di mani Haba ila fefu ni laugu. Habinana ifalu haga. Habinana ifawodo khania. Bahaba hogi ila fefu zino ufalua. Ama ina batalifusa ni umasia baka Yesu Keriso. Me aboto badedenia. Wasidruhu Yesu zifahuo khania imane bangabua si feleziwa imane khania iga alabe adre hetua ogoma khegu wasama eleo trauka havinada adre geni ila dra alabe adre Yesu adre sama ele hadia bege I ila hadia zilomo pakha khania I ila fefu hoga dra alabe adre padahal lemo pakha dra alabe dai khania. Berarti imane alabe adre sama ele udah lemu pakhagu hadia ia khania ba hori I. Habina da ani ilania tentang Yesus. Tetapi fahuo ira ama ina batalifusa ni umasia baka Yesu Keriso irege aboto badada alabe adre bahwa Yesu adre tinga sama ele. Adre dani va iwa khania Yesu bangabua sidola ene imane khania Yesu ya odo da sifahu huo khe. Ama ina batalifusa ni umasia baka Yesu Keriso. Ira alabe Samaria adre aboto badadania Yesu Keriso mefahuo huo ia khe Yesu. Itugu ila hani ha Yesu adre menofahuo ia khe Yesu Keriso. Yo khege baboto badade bahwa Yesu adre sangorifi bahwa Yesu adre Mesia. Irege alabe adre mamati ia ke Yesu Keriso. Ama ina batalifusa ni omasia ba ke Yesu Keriso da tadania wa ira alabe Samaria adre mai iterei banuania baba maduhu hani ha Yesu adre. Hezo mo berda mo bere babangi ilania mo bere mo roi baba aboto badadania wa Yesu adre Mesia Yesu adre sangorifi da azio fona bapai da igreja sabua famahal hadia ya ita adre no aboto badadada lo balangi da adre hadia no aboto badadada Yesu adre. Hebisa tol aboto badadada. Hebisa itugu ta ila iya. Tebai sile fahuo ita khania. Le fahuo ita simane alabe Samaria sai bapai bu le simane dal. Tetapi melalui fangadre ba taromali lo walangi. Badai tugu aboto badadada Yesu. Badai tugu taila Yesu Keriso. Taila dia so masia baba urida. Taila dia so goro ia gai. Na fariabo ita ke Yesu Keriso. Ama ina batalifusa tatu. Sabua gai. Famazawa bangirangirada. Ya ita sinotobali samati ke Yesu adre. Hada sidru famatida adre sitedo.
te do wa agada wa mati kenia, te do gewangi ilada ya iya. Te do wa aboto ba da iya. Mazui si mane 20 fake basilade ta fotei itani hake riso iku gimahe si mane da umano. Tatu na itugu ara mamati ta ke Yesu itugu te do wa aboto ba da iya. Itugu te do wangi ilada iya. Ama ina batali fusen yo masia ba ke Yesu ke riso hebi salalada. Ada te bai tarei vangada. Ada te bai tarei wo baso buku ni amoni wa modrongo taro mali lo balangi fo angerenusi taro mali lo balangi. Ada panuan ya keriso selalu lamane ba panuan ya keriso mi baso buku ni amoni si soke mi banom. Mi bokai buku ni amoni si soke mi bai mi kusi-kusi mana babu febaka. Ya, bai mi falai te mana yawa ba de temeza. Hadia bere na le irai tabaso, ba le irai ta angerenusi. Ebi saba itu te do aboto ba de da iya. Na le irai tarongo. Ebi saba ta ila mana iya. Ama ina batali fuste da usalua ke da alabe Samaria adre. Aboto ba de nya Yesu. Ba mamati ya ke Yesu Keriso ba meno mamati ia hadia nilaunia imane bangavua si dola siwa yo tagai dola walu ba igai sa aina soa kenya iga alabe adre mi ia miomo ba imane ba panuara mi ai mi faiginiha sino mangopaha khegu fefu hadia ia nilauku hadia tenga keriso adre da ba mui ira mogoyomo la odras ba imane bangavua si telu ngafulasiwa ba atosa mati kenia banua Samaria banua da nomege baniwa adre alabe adre samaduhu noyo paha khegu fefu hadia ia nilauku hadia nilau da alabe Samaria adre meno aboto badadanya Yesu meno ilahani ha Yesu likusi kenia bapa ibu tapi wo bada da mege kamu tedede ba mo ia bagupu Yakobo ade mana udana ni oi kenia naso tetapi meno falu khaya ke Yesu meno igongo duria si serki mo ke Yesu Keriso igai naso amegeno hadia ni launia mo ia yo pakhaba panuania mo ia iterai panua Samaria mi ai ikaunia mi ai mi faigi ya mi ai mi faigi ya zango pakha khegu fifo regu Keriso da ama ina batali fusa meno aboto badedenya Yesu maka da azi tobali famaro dede khadala beade simbane tema khada da azi tobali famaro dede khadala beade babangai halewe lo balang hadia halewe lo balangi launya mui turia geduria Yesu igai na soania olifu ya khania bana udana megeno yo fena ua banuria ge turia sino igongo ke Yesu Keriso ena banuania gei aboto badedera Yesu badia hasilnia tabaso bangabua stelu ngafulasiwa mege atoza mati ni hazamaria adre berba maduhu tra alave adre ama ina batalifuse ni omaseba ke Yesu Keriso i ogoma khada da goma lilo walangnya de bahwa ni hasino aboto badede Yesu Keriso adre e bua si baiba mago dede babangai halewe lo walangi bahadia no alua khada da hadia no suba ba aurida da meno tobali ita samati ke Yesu meno aboto badede da Yesu hadia terosa ai dede da gei babangai halewe lo walangi hadia tero dede da baba nuria geturia semuso dede hadia tero dede da babangai halewe ni bekhe da bagosali adre na so talentada hadia ia su wa atero dede mazoi tamane ai ibene mana vo yai agota jemaah rao abono yai kheguta mai do wai bagosali ba mangabuli do banom ba mai do ba pe aba mangabuli do si banom mazu
si manera labi adre le uturia gagai duga Yesu adre mai do satuannya keriso mai do komisi mai do panitia masui le teduh kesempatan ya heno satua ita heno mangovalu ita ai mai do tobali misionaris ama ina batali fusa sino aboto badada Yesu sino mangi ila Yesu maka le ahono dodonia na le ifa ima duria da si mane da alabe Samaria ade lahono de hadia bere sokhnya kerinduan sokhnya batero de imane le ole afafu gei omuso de kana la ila Yesu ade ama ina batali fusa ni umase ba Yesu Kristo ada wataila badaa si dudu dalam Samaria ada memiliki semangat yang tinggi. Yo bada itu rei panua Samaria. Ya berarti tinggal kureta lalania si fagohi-gohi. Ya so si faluka kenya balala ifa ema. Mufana ya so si faluka kenya ifa ema. Ya dia punya semangat yang tinggi dan pengorbanannya besar. Tetapi omuso da dunia wa malu ada hadia ber no aboto ba da dunia Yesu Kristo si mana gimana somasi lo walangi kedade ya ita banua ni hakristo ina egei teho de deda babangai halewe lo walangi hezo dregezi tola ita ya hezo dregezi mampu ita data halewe lo walangi da bihabad dei mana kheda itaria mana de habadei bolong ke demi kekuasa Tuhan ya Kristus ya bale salah hal hadei wa pengurus komisi balagi egai orang mabape a komisi da ama ina batali fusa ya ita Allah bisa Maria ade sokhania bate roda de sebua babangai halewa lo malangi meno aboto badadanya Yesu hawa asuhi nasimane dau ita adre meno aboto badadada Yesu dagi tiro dededa babangai halewa lo malangi boy sino mangai halewa tebato badalulala sukinai da ya le halewa lo malangi badenya bangai halewa lo malangi adre ba oya gitantangan esi dalam Samaria ada megi oya pengorbanannya ya pasti lama ni gikanya penuh sama maila kita uga tu nak igai kan dalam sebuah hore ya da tra uga fo mozi sok mana ba tinggal umur ba meeturi aga ke ma itu tantangannya besar tapi dalam beda letobang li baba ada akhirnya ikau ni ya amaina batali fuseba itaria so sino mangai halewa lo walang itebato basingala tebato badalulala hadia ber itaria natafagi masalah sigide bada ya tapi mari kita belajar bisa dalam Samaria tantangan yang hadapinya ibu bapak ibu tetapi le hadi tobali baba ada khania babangai halewa lo walang bisa itagai ufagi tedegu tantangan si soba sekitar da tengah simani ke dalam beda tapi itaria tabuhai bangai halewa lo walang habe geda itaria tabato bangai halewa lo walang habe geda tera tamani ai ibana we sekali dan mo do panitia sa fageto no gege do da balil hagagu itanasa ya ibana sai sekali mo do pengurus no gege do da bukan ya ikanasa ini lemana labi tudura ula silo ya tafunara amai na batali fusa tatafai kita labi Samaria ade to bali famago de khada meno aboto gai badada da Yesu da ibu khada famago de babangai halewe lo walangi safuria sibai bangabua sitelunga flagua ade
Bai mane kera soga guni a silami ila ba fau malamane ni fahania kena vera hadiah so sino molohe ge khnia I mane kera Yesu guda na zo masi za matenge ya o bana wasiwai halewe adre khnia bada agei kesempatan ke Yesu Keristo baba mahal dan ifahania me fahuo ya mege ke dalabe za Maria adre igani fade no mobeli ge. Jadi memang abuli ira bala ila nasa Yesu adre fahuo ke dalabe za Maria ba ai fadai igai dalabe adre mo ia yo pakadu ya semuso dede bala tahu gegai huo ga Yesu la tahu gegai huo ga dan ifa adre ke Yesu bagasi mo mobeli ge mege ira bala mani lamani da hetua ye goda mege no tapi haiwa Yesu wane mali imane soge guni sile mi ila ama ina batalifusa nyo masia baka Yesu Keristo hadia ni fatunania khera yo bakal badai bahwa da genia iwa follow zomasi lo balangi ba fangasibai halewe zomasi lo balangi iwa kedani fahal da ego sabele suhi da ego somasi lo balangi mi faigi ata ya iwa badana mi wa favawate ba famasi hisa wa kami mi faga kami ba mi faigi no vino saya usa tadrava basita imane ya da avu mi ai mamashi ya iwa badana mi basi zitenga ni tarumi hadia gelua hadai bapak ibu bahwa baka pelayanan adre sozanaru basogai zamasi baimane bada amege hesanaru bahesa masi fauma omuso dede mela tema gai luo memang itageta mane ami halewo mamasi mogoi babanaru tetapi irani fahal ade mi fatenge Yesu ate samasi hani hazanaru mege no tohana la tagu da samaile mege no itagu Yesu banoge itagu alabe za Maria de badana za Maria bai mania dana halume da mi basi yeda labe za Maria no faema halume da mi hefefu zino mamodongo da tobali samati ke Yesu Keristo da ani wonia ke me da halume da no iberege da labe za Maria de mi tohuga halume da ama ina batalifusa nyo masia ba ke Yesu Keristo imane bada na tafalua da ege somasi lobalani ama ina batalifusa nyo maseba ke Yesu Keristo tatu khedagite terestai goda ya ita samati ke lobalangi enagi tahal lobalang igani fahal ada ifatenge iga Yesu mi ai mamasi no a usepasit mi tohuge halewe zanaru ada khedagai ya ita samati ba ke Yesu Keristo nasonasa ya tatalifu seda traunoda sifat kheda silesi dudu aboto bada de Yesu datobali ita sanuk yaga kha meda somasi lolani bita mane bapa ibu fifuni hakeriso zino motenya hakeriso badananya de si dudu no aboto bada de Yesu tidak atun hakeriso KTP atonya Keristo berenga etu bana da amane zalua lemu uka bapa ibu la sedra panua sohuko da haleweda na taila wa ni Keristo KTP ni hadre moguna tatuyaga khania na taila ni Keristo berenga etu ni hadre tuyaga khania hadia go itedede ina aboto badedenya Yesu ba isedra wa auge sila etu ada ya ita sewulo ma adre da ezi tobali emeda meno aboto badeda Yesu dagai tahale halewe lowalani ni tane badede kheda ayati dolaen imaneknya Yesu ya odo da sifa huo ke tedonga gelida 3 ya imaneknya Yesu ya odo da sifa huo ke ya itolo italo walangi badago malinyadre mangadre ita sabagel soaya lo walangi ma basile agasi bai no mangi kanu sida ko mali lo walangi ina dosi da agasi no mamati khau sino aboto badede da uga baterosi bai de ma babangai halewe lo walangi itaria soaya
abu khema bola laudai babolo ke de khema bai no fahal draga ma khoi abele ega hewai oya tantangan bai na leto bali baba ada khema baba nuriaga turia famoso de ada sino matema mogoi ba Yesu Kristo ena dosi draga de samati khau si duhu sanema fawi sila itu raga fefu dania ada matoga badanga fahobu draga fefu sino mamodongo tako mali lobalang badi Yesu Kristo no mangadaga yaduhu